Osnovnoj školi Gostović kod Zavidovića Always je uručio vrijednu donaciju u vidu računarske opreme i didaktičkih materijala. Cilj je pružanje podrške procesu obrazovanja unapređenjem uslova za učenje u školama sa ograničenim financijskim resursima. Naša škola je dobila donaciju veoma vrijednu od Alwaysa, poboljšat će kvalitet naše nastave, našoj djeci će biti zanimljivije pratiti nastavu. Edukativni materijali, geografske karte, geometrijski pribor, nastavna sredstva i računarska oprema samo su dio donacije koja će učenicima i nastavnicima koristiti u unapređenju obrazovnog procesa. Kao što znate, i slika vrijedi više od 1000 riječi, znači djeca uče više vizuelno i ove karte znači donirane su u krupnijoj razmjeri, pa će to olakšati znači i učenje i snalaženje, čitanje karte. Mi smo imali nešto malo pribora, ali imali smo problem kod održavanja časova iz časovne geometrije. Međutim, sada sa ovu donacijom koju smo dobili, mi ćemo sigurno puno bolje moći te časove održati i to će biti za nas dosta dobro, kao dobra pomoć, a i za djecu koja budu na časovima da mogu puno bolje savladati gradivo koje slijedi. Zahvaljujući ovoj donaciji, oko 600 učenika osnovne škole u Gostovićima su dobili potreban poticaj i podršku u njihovom daljnjem obrazovanju. Sada mogu da učim bolje zahvaljujući Always i sjajnoj donaciji. Moji drugari i ja ćemo imati bolje obrazovanje. Opšta pismenost i obrazovanje su ključni faktori za ostvarivanje punog potencijala i konkretizaciju snova o profesionalnom uspjehu. Mladim ljudima je potreban poticaj i podrška u obrazovanju. Interaktivna nastava i moderna učila mijenjaju život svakog učenika. Osnovne škole u ruralnim područjima naše zemlje suočavaju se zaista sa mnogim izazovima, od kojih je definitivno jedan od najvećih teška financijska situacija. Upravo iz tog razloga Always je odlučio odabrati 4 osnovne škole u našoj zemlji kojima smo uručili donaciju u obliku školskog pribora i računarske opreme. Osmijeh koja su dječice u tim trenucima imale na svojim licima zaista se ne može mjeriti riječima. Upravo to je bio naš cilj, jer samim tim smo i mi srećni jer su upravo oni budući obrazovani članovi našeg društva. Škole su mjesta gdje djeca počinju oblikovati svoju budućnost i istražuju mogućnosti koje im obrazovanje nudi. Zato omogućimo djeci pravo na kvalitetnije obrazovanje.